Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka seng kinong khai bari ne ki exporter kira lej ban yakendo ya UMLA ka Amlarem constituency uba lakmen rumboi uba dairu hagajo ko por menteri ka tanat ki kampo ying jong ka sarkar jilla ban pun sngo ho yi ki jing e ba kinong khai ki yakendo haba yakren bat wai ni kinong yalam jong ka te ka seng uba Daniel Kongsit uli tho ba ka jing yakendo ya uba lakmen kalong ban kerpat na ka sarkar bakan pelan no khambon teli ki kalikit mau ban rung sha Bangladesh namar ba kum ba kalong menta ulaong ba kidon kum ba henrius pa ngut kinong khai henry ka sarkar kapelat tang arspa san potli ki kalikit motion hakashisngi but arspa tli ki kalikit mau boulder hakashisngi but kane kawan ra jing e namar ba kami penban ka jing apait khmat para nong khai di balik dulu mentasi na mentaban kepat yang bermaskun jungu ban penkiu ya ka gambar jadi kali hati tamabil dan sondaki pembakalong ni ay jero esokar Dutri mentabnai kalau pelibiang yang berat arbnai di perwadet kila khang nak daw jong lockdown nak daw jong ga jipang COVID-19 but lembaga jing request jungi nak leng sang jungi kasokar lembaga office DC SDO mengkat padu lokal Malay jungi salah men kila pelibiang yang riau mereka dengan jing pling ni ba kalau tang as pak santo teli kali nak leng lain stun badan lagi bola stun tang as pak teli tinggi bagane jing pling long ga pentakli ka bujingi yang nung khayi eksportar hakate ke jaka ko ka dapki lang custom mobil modal trade nomor ba kinong khayi eksportar kidon sanspan rus pangut ba khayi lang ba ka trade rei ka office of SDO sarkar ki ai tang aspa san potli banyak sisngi te ngi ba borok khat ki nong khayi ki babun ban ya ban eksport import menteri ke haba pai pada hajing long juman jong covid ane ka positive case po Janji Hills menta singi ko update lai spatam borok West Janji Hills ban ngi ro bah po wal Janji jungi Amlarem kondusi ka jingpan pada ini ye no jual ba ko iba di singi beladet ngi ba lahir te haba ya de pada bat ka trade ngi iba wes diole labo ingi ka kendan ba borok ki driver borok ki manager borok eksportar ki de pendet dia ka vaksin ada kimla man pendet bro kita benle ikat tes RT-PCR siposngi adin di benle kita bro khat kijing kwa jong ka office SDO office DC ngila kubur ban niyat lebih bukan ban kita gendang sementara kami tinggal pembayai ya sokalan ya office jong SDO lane ya lokal lane jingi salah menuboi bagin petkiu no ya ni asba sanpau syaka sauspa nang bagi nongki bro khat kinyolan lada kinong khayi kimyolat ban export nang nega trade bahai ba kamantoi re nomor balai ba kami kenung kenam kajing kawangti kajing khajia kajing kan kedung tai te namanta ban bidumbiang pai ba khaj nong khayi ni tepat ya lokal manajingi salah kami boy bom simkia dan pembelian kam ban mata singi lai kendoyu ulai ngi ka jubab ka bangi sunan jikelmen bawong pun saya selok bat ke health department na banta ban pet ya kena cinge jadi beliau kena katai ni ba kamdan problem long boleh ba banta ka sarkar ka apli ki yo gan ka apli lamba kita ki ot event namba cua kita ro ni ba ka office SDO civil kila pelai ya ki marep ban wan ra yo ha ban pli ki ba kendi ki kamdan kena no ka jingkhang no ka office SDO civil Amlarem kapot jungi hante dau kilang custom ka jaka ka ba kim ngong tanggawe ka get entry back access ka tanggawe bangi ba kapor ka dawa ba sokal kan pembet mai no kumai ka ladong jing paranti na ka seng jungi ka foreign chamber commerce meklia barna kliang gini riwal mingi penusa eksportar nilai LT na menta ban pli ka pot ba perdiwa kene kinang ya ke sorbeh do menta tingi ba ladang sokal kesimkia ka lekloi ladang pli sa ka web ka pot na kliang iskasihil lamba perdiwa kene kan ben keloj bat kan ben sok i na khayi bat sa kwe bede na kliang jungi bede ki basa si ka than Amlarem ada lokal Malay jungi thaulat ane simkia
ban pli sakwe ka pot nang ba ka mutapur katar kan long babahan na mata kan jingi in yolat ber khat bri ban yat nam nam ka jing deng gali le ka jing thot kan mut ka export import jingi kan smut kan jan be ha be de bat kata ka jing dawa ka jing pan jingi jing kepat jingi ka sang jingi perintah sambar humas meklia kalau kata ban kepat ban kiu ya kata nambar kali aspa sanpo sya ka san spa lene san spa tam yang ba in selek loyang nekat balak bat in saya ya penbet ya keren bat ka helipan men nomor ba kajing khang kajing ai jing bintang aspa sanpo kande na tanang ling jong ka office jong salak men na office jong DC kade lomba ka helipan men nomor ba kade jimpang ka kiu mah ini gi tanjungi ini gi si balak det ya kata ngim julai hina kiti jing biasa pinong kalong kembah don ngepor bagi pentot don ngepor bagi maju pentot be gimla ban len kata kidon ki por ki bamaki ki pe ki binia anta ki check ikot kisla hadin anta ni bedana isakta ngin ha ban le wat ya ki han jingi mi se office tangi officer mah menyakren de entah ke julong nah ling sokar ngimla ban len iba sokar ke diga kemi jingi ki bamani ngiut ngiut pe lamba lokal male lamba ki officer ki badan pok distrik jingi ngiba kena ke bangiut maki nang ling jingi ki simke nandok SDO Amarem DC Jeng West Sisil kiklai ban simke ada mangi sakta ngiut